دوستان پیش از همه تمام تاجیکان و تاجیکستانیان را به این غلبه تبریک میگوییم. انیقترش سراینده جوان و صاحب استعداد تاجیک در لایحه تلویزیونی نوکا سومسته تا به فینال راه یافته همین چند روز پیش غالب اساسی این آزمون گردید. برای کسانی که پول جایزه جالب است میگوییم که پول آن 5 میلیون روبل تعیین شده است. در برنامه‌مان اوید به همین لایحه و خود فرخ حسنов قدم به قدم تا به فینال رسیدن آن را گفته میگذاریم. اینک دوستان آغاز میکنیم برنامه رو. من نعمت سلیمزاده با نشر نوبتی برنامه مهمان شما هستم. نام فرخ حسنов بعد شرکتش در مرحله نهایی موسم پنجم سبقت آوازخوانی نوکا سومسته در شبکه تلویزیونی روسیه 1 معروف شد. او 25 سال داشته، هرچند در اویلهشان کسی صنعتکار نبود ولی در کودکی قابلیت‌های ایجادی را حسنов در خود کشف کرده بود. فرخ در برابر تحصیل در مکتب میانه در مکتب موسیقی نیز تحصیل میکرد، لیکن در همه مورد پدر او ضد چنین عملکرد فرخ بود. اما مادر حسنов او را دستگیری میکرد و همیشه با او از اسباب‌های موسیقی تحفه میآورد. فرخ در یک صحبتش قصه کرد که یک ماه از حساب سرودخوانی و نوارهایش در یوتیوب بیش از 20,000 سومانی درآمد به دست آورده آنها را پول نقد کرد و به پیش پدر گذاشت. حتی پدرش از قضیه که آگاه نبود فرزندش را جمع کرده است که این مقدار پول را از کجا دزدیدی؟ بعد آخری ماه آوردم سیمان در پیش آموندم، حیرت شوک گشتن جا گرفتی دزدیدی چخلشی تو یک آدمی بکار بله دزدیدی بچه حتما بچه کشید یا دوز میشد یا اگه غارتگر میشد. بعد گفتم که خیلی کاری حلالی مقصد چطور نشان دادم، گفتم از همینجا مبلغ اومد از اینجا از اینجا از اینجا. بعد استاد گفت مرقتی تاولک زنه میگیریم. چون زمان انتخاب کسب فرا رسید او ترجمان و زبانشناس را برای خود پیشه کرد. بعد خط حسنов از روی اختصاصی خود کار کرد، ولی شوق و هوس موسیقی که از خردسالی در ضمیرش پیدا شده بود او را برای بازگشت به صحنه‌های کلان وادار میکرد. نهایتاً فرخ تصمیم گرفت که سرنوشت خود را تغییر میدهد و به ایجادکاری جدی مشغول میشود. حسنов با شرکت خود در آزمون بین المللی استعدادهای سنترال ایژی گات تالنت که در آن به فینال برآمد قدم جدیترش را به صحنه کسبی گذاشت. بعد این او با سکریپکا و گیتار برای خارجیان مستقیم ترانه ها را با زبان تاجیکی و روسی اینچنین خطهای خارجی را بازخوانی میکرد. آهسته فرخ از بازخوانی به اجرای ترانه‌های اصلی گذشت، زیرا به فکر او بازخوانی این طور در زینه دوم قرار می‌دهد و باید به زینه اول یعنی سرودهای مؤلفی خود گذاری. باید این را هم گفت که فرخ بیشتر وقت سرودهای خارجی را بازخوانی می‌کند و گاه هم از او طلب می‌کنند که سرودهای ملی را هم باید خواند. حالا 10 سرود مؤلفی دارد و در میان آنها سروده های عاشقانه در سحر، شیلا، لیلی، ریزباران و چند ترانه دیگر که برایشان ویدیو کلیپ هم نیز آماده کرده است او را سوداوار محبت مخلصان و شنوندگان گردانیده است. من همیشه چیزی نو و غیر عادی اضافه میکنم تا احساسات را به وجود آورد. من هیچگاه تسلیم نمیشوم، همیشه کوشش میکنم که از دیگران فرق کنم، چیزی نو و مهمتر از همه از آن خودم را اجرا کنم، گفته است او در یک صحبت. باید گفت که حسنов تا امروز درباره حیات شخصیش معلومات پره را برای کسی پیشنهاد نکرده است. تنها معلوم است که فرخ حسنов اویله‌دار بوده، روزگاری خوشبختانه دارد. طور میدانیم چند پیش سراینده صاحب استعداد تاجیک در لایحه تلویزیونی نوکا سومسته اشتراک کرد، هرچند به گفته فرخ او اصلا نمیخواهد در یگان لایحه اشتراک کند، چون برای داوطلبان خیلی احساساتی وزنین است وقتی با اندک نقص کار او را بهای پس میدهند. در این قسمت هم استاد او سراینده نامی و پرودیوسر ظفر عبدالعلیموف یک روز به او زنگ میزند و پیشنهاد میکند که فرخ در این لایحه تلویزیونی روسیه اشتراک نماید، اما حسنов با هر بهانه میخواهد رد کند. ولی یک روز یکی از ابوناتچیان فرخ به وی سراغ به قیدگیری این لایحه را فرستاده باور میکنند که حسنов در این لایحه موفق میشود. قهرمان ما هم خود را به قید میگیرد.
дӯстон, барномаи комментшоро идома медиҳем ва бояд гуфт ки лоиҳаи Нукавсе вместе барои Фаррух хело мушкил ба назар мерасад, зеро 100 нафарро қоил кардан кори осон нест. Фаррух барои ширкат дар сабқати овозхонии Нукавсе вместе таронаи Lovelyро аз репертуари Билли Эйлиш ва Холид омода кард ки бо он қаблан доварони лоиҳаи осиёии Central Asia Got Talentро ҳам мафтун карда буд. ҳамин ки ба саҳна ворид шуд дарҳол таваҷҷӯҳро ҷалб кард. ҳайати доварон баромадашро 94 хол баҳо доданд ки ин барои ба даври ниманиҳоӣ гузаштан кифоя набуд. дар даври дигар Фаррух суруди хити Аркадаро аз репертуари ғолиби Евровидение 2019 Дункас Лауренс бо таври олӣ иҷро карда ҳарифашро мағлуб кард ва бо 99 хол ба даври ниманиҳоӣ лоиҳа рохат гирифт. ӯ дар даври ниманиҳоӣ композисияи дуэти Ҷони ва Ани Астиро пешкаш кард ва мутахассисонро ба по хезонд. бо ин натиҷа ҳунарманди тоҷикистонӣ ғолиби даври ниманиҳоӣ ва ба таври автоматӣ ба финал роҳ ёфт. вале инҷо саволе ба миён меояд ки чаро Фаррух дар интихоби суруд бештар ба оҳангҳои орому ғамгинкунанда такя кардааст. дар посух ба ин дар як суҳбат Фаррух гуфтааст ки иштибоҳ аст ки мо барои озмун сурудеро интихоб мекунем ки равиши якранг дорад. мо барои муаррифии худ танҳо 3 дақиқа вақт дорем. барои ҳамин бояд оҳангҳоеро интихоб кард ки тамоми зиндаҳои мусиқӣ дар он бошад то эҳсоси ҳакамонро бедор кунему ва истеъдоди худро нишон диҳем. аз тарафи дигар ба андешаи Зафар Абдуалимов дар ин даври ниманиҳоӣ навбати Фаррух шашум буд. мувофиқи санҷишҳо асосан ҳакамон дар ин қисмат хаста мешаванд ва бояд сурудеро интихоб кард ки онҳоро оромиш бахшад. ҳарчанд мавсими панҷуми озмуни Нукавсе вместе 8 сентябри имсол доир шуд, вале ҳунарнамои Фаррух Ҳасанов бо ин таронаи машҳур шоми 17 ноябр нашр шуд. роҳбари ҳайати ҳакамони озмун овозхони шинохтаи рус Сергей Лазарев ҳунарнамои Фаррухро фавқулода номида гуфт ки ӯ ин таронаро аз Ҷони ва Анна ҳам беҳтар хондааст. Лазарев гуфтааст ки дар ҳайрат аст ки чаро ӯ 97 имтиёз гирифт, на 100, зеро ба қавли сароянда Ҳасанов дар ҳар як садои ин тарона зиндагӣ дошт, ба худ метапид ва месӯхт ки ин хеле олӣ аст. ӯ сарояндаи тоҷикро яке аз ҳунармандони аз ҳама барҷастаи ин мавсим эълон кард. сомонаи расмии озмун Смотрим рӯ низ аз ҳунарнамои овозхони тоҷик тавсиф карда навишт ки Фаррух Ҳасанови 25-сола ба маънои томаш доваронро ба маҳорат ва садои нотакрораш моту маҳбуд кард. ӯ қабл аз баромадан ба саҳна хеле ҳаяҷонӣ буд, вале тамоми нерӯашро ҷамъ оварда ҳунарнамои олӣ кард. худи Фаррух баъди ҳунарнамояш ба ин сомона гуфтааст ки як кори фавқулода буд ва дар чунин лаҳзаҳои фараҳбахш ӯро танҳо як чиз ангеза медоду мехост пурра беҷо дода шавад ва исбот кунад ки ӯ кист ва ба чӣ қодир аст. бигзор ҳама донанд ки тоҷикҳо кистанд, гуфтааст ӯ дар мусоҳиба. ба иқрори сароянда Фаррух Ҳасановро барои шурӯъ кардани фаъолияти мусиқавии худ таронаҳои сарояндаи машҳури амрикоӣ Ҷастин Бибер ташвиқ намуданд ва Фаррух орзу дорад ки бо ӯ дар як саҳна суруд хонад. ӯ ҳарчанд зодаи Душанбе аст, вале саёҳатро хело зиёд дӯст медорад. бештар дар мамолики хориҷӣ низ сафар мекунад. бинобар ин дигарон аксар вақт Фаррухро ба амрикоиву итолиёвӣ шабеҳ мекунанд. хулоса Фаррух ният дорад ки кори он чанд лоиҳаро ба анҷом расонида дигар дар ҳеҷ яке аз ин лоиҳаҳо иштирок накунад ва танҳо ба эҷоди суруду намоҳангҳои худ ҳамчун сарояндаи касбӣ машғул бошад. акнун дӯстон муфассалтар дар бораи финали ин лоиҳа гуфта мегузарем. дар як мусоҳибаи худ Фаррух гуфт ки пеш аз ба саҳна баромадан пеши худ фақат як мақсад гузошт ки бояд баромади олӣ дошта бошад, чун ин лаҳзаҳои тиллоии ҳаёти ӯ ба ҳисоб мераванд ва ҳамин тавр ҳам баромад кард. тавре дар боло гуфтаем Фаррух кӯшиш мекард ки сурудҳои оромро сарояд, аммо дар финал фикрашро дигар карда хост як каме рақсӣ барои ҳакамон пешниҳод кунад. дар финал ҳатто дар қадами аввал ба ҳакамон нишон дод ки ӯ ба худаш бовар дорад. Вышел артист сразу. бо ҳамин дар даври ниҳоӣ як зодаи Тоҷикистон ки дар ҳама баромадаш аз номи Тоҷикистон месарояду ин ғолибияташро ҳам ба кулли мардуми Тоҷикистон бахшид ва ба ҳакамон тасдиқ кард ки тоҷикон чӣ тавоноӣ доранд. Фаррух Ҳасанов бо суруди худ пирӯз шуд. мо низ ба ин ҷавон дар корҳои минбаъдаш барору комёбӣ таманно мекунем ва ба ояндаҳои боз ҳам дурахшон ва пурҷилои ин ҷавони соҳибистеъдоди тоҷик бовар дорем.
дӯстони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Каменчо ки ман Неъмат Салимзода барои шумо пешниҳод кардам. Барномаҳои моро низ ҳамчунин метавонед дар YouTube, Instagram ва Facebook пайгирӣ намоед. То барномаҳои баъдӣ, хайр.